वाव केते सुंदर ହେଇଛି ଏଟା ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏଟା ତାମିଲନାଡୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଛୁଟି ଅଛି ନା ସଣ୍ଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପୁରା ସଭା ଉପରକୁ ପଳେଇଛୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ମାନେ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ଟାଇମ୍ 4:30 ଆମେ ଖୋଲିବା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଉପରକୁ अभी केते बदमाश होची खाली कहूँ मु डेमी चढ़ीमी बहुत बदमाश होची अभी था बाबा आसुँच पूरा बुले बुले बोर हो गलु केते मंदिर कबाड़ खोल आम ठाकुर दर्शन करमु जीमु से खाली मैंने व्यस्त पूरा टाइम देखुं बार बार 4टा हो गलानी केतटा है टाइम हो गलानी आम ए मंदिर दर्शन करमु।